Borpathar Police Station ke parlo womulang somati Silonijan number aro elong kedam tang chitini pai kret chokar ni jir popotum lang kachinglu damamat enut ariso abang lang kejang chok ajok apran dam nang juilo. Apran kedam joy ariso laki japra lang sop be killing arong amika Rajesh be pen sika inti petu masopo adawam Wilson be arta ningkani koi rapli pusi pangthek pon. Kedam tang chiti ni phai kret chok arni lang kejang chok pa birta Borpathar raikom saikhia tumapan birta palidamsi raikom saikhia tum lang kejang chok ademalong palidumlo. Bangso PSDRF gola ghara bitu tumapan birta palidamsi lang kejang chok bang phuaphan kiria sideng pon. Lang kejang chok ademalong lang karnu krung lapen lang kilia jurkang tang ragajok chiti ni phai kret chok arni abangki kichita ba arpum setame long ledetlo. Pudhot chiti ni phai kret chok siar ni SDRF pen rathur pakuria saikideng ahut rongara tum jesemet kiri gachipa dugdunsi lang kejang chok Wilson be kichita ba arpum long pondo. Nilitum birta kilong pen chiti ni phai kret chok arni abangki nangpali uni deddo. Sitame nilitum chiti ni phai kret chok siar ni wangpen lang chari pondo sita inglong arlo kabangki nilitum apanta akisungdo laso ajok ladak kaike inglong arlo ki dora datum akira pen kiri gachipa duk ponsi abang arpum abangki long pondo pusi SDRF atum pen than pon. আমি ঘটনাটো যোৱাকালি 4:30-5টা মান বজাতে পালো খবৰটো থানাই খবৰ দিলে তাৰ পিছত আমি যোৱাকালি অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে নাহিলো আৰু ৰাতি দিগদাৰ হয় না অলপ ৰেস্কিউ কৰা তাৰ পিছত আজি পুৱাই আহি 7টা বজাত আহিলো আহি চালো জেগা চালো অলপ ফুট আছে বেছি সেইকাৰণে আমি আমাৰ ইকুইপমেন্ট লৈ নামিব পৰা নগল খালি মানুহ আমি অলপ চালো চোৱাৰ পিছত জেগাটোত আমাৰ এজন লোকেল মানুহ আছিল যেহেতু পাহাৰীয়া জেগা আমিতো এক্সপেৰিয়েন্স নাই আমাৰ ইমান পাহাৰত হেৰি কৰা লোকেল মানুহ আছিল আমিও চালো লোকেল মানুহৰ সহায় লৈ বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল তাৰ পিছত এতিয়া আমি পুলিচক সমজাই দিয়াৰ পিছত বডিটো তেওঁলোকে পোষ্টমৰ্টেম নিব তাৰ পিছত Bangso ki jui kila ade malong abangki madule bangso tame kachere mega bangsi kimi athe bangso alang along abangki kilia hirtan pik lapen langkang sip mate akare na jur thepik lasi lada ki jui kila ade mate picnic spot committee atuma hin pen bangso ade malong abangki kalite inkir check nangji kali purote bangso ade malong isi warning mate kethan mega tar pangthek tar ponangji pusi SDRF atum pen kachuning ripadopon pasini donji abang kalalo athe kala dak picnic spot long maduk lebang seta me ladak mangke kachiri mexican sot ateke ladak majok lelang wek thek seta labang so dim long mangke upai we athe lang karen dupik lapan ke non labang so be asangho kilong lokta isike khurung arlo lang arlong kep long sekelong laser dake majok lo bang seta me chiri pik nangji lapan ladak komiti tumanda kechuning ri bangala lo ateke ongdung atum aningi chiparong pen ke bang atum dupik athela dak koson tong lang ka harnu kangdai lo ne chini ne aposil hai tum mangke nangla tum ki thanun mexican ang sot aposi langmelo potang ten non pen bang hini lo nepali usu lapen ke non ladake mithanga khai mune se janglo la se ada komiti tum han kachuning ri bangke nangla tum jongsi kai ke pen tame ning kachibi pen ladak picnic ne chutum han advice mate ke thanun mek dup sante me pari bose chuning relo এটাই কথা হল জেগাটো ইয়াত যিখিনি কমিটি আছে এটো নহয় বন্ধ কৰিব লাগে নহয় ইয়াত যেহেতু দুটা ঘটনা ঘটি গল নহয় এটো অলপ ভালকে তেওঁলোকে মন ৰাখিব লাগে যে মানুহ ইয়াত আহিলে অলপমান জেগাটো ঠিককে ৰাখিব লাগে যে কোনোবা নামিছে নি নহলে আগতে ইয়াৰ ৱাৰ্নিং লিখি থৈ দিব লাগে যে ইয়াত এনেকুৱা দুটা ঘটনা হৈ গৈছে নহলে জেগাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে সেইখিনি আমাৰ ক'ব লগা আছে Aja tame Wilson be kichita ba arpum raikom saikhia phan pipajir ponsi postmortem phan Difu Medical College and Hospital along an pondetlo. News report KTV News.